Sanibonani. Maphanda phansi inyanga yeshumi eBhekwini. Lalelani ngizela kulolu daba elokuqala elomuntu oshonile la eyocupha esigangeni kusho bekunomuntu uthize nabe yomcupha noma uzwe kuthiwa mhlombe wayesangomeni wazwa noma mhlombe bewumelaphi noma kanjani kodwa alikaphelele ngokuphelele kodwa ngidodaba bewucupha bese ngapha kunesiduli esokucupha futhi nakhona abantu bayacupha kusona isiduli kunabantu umuntu ohambayo ethi uyophahla phezulu kwesiduli efike ekhanyisa ikhandlela ethi ukhuluma nedalwa zakhe phezulu kwesiduli ngicela ningihlukanisele kulezi indaba zombili ezokucupha lezi engikhuluma ngazo ngizoqala ngalo daba esikhuluma ngokucupha kusinto okuganga akusinto okudlala thu kunomuntu ozobizwa ngomthakathi engayena umthakathi uhambe uthi uyomgadla kanti amathongo wakhe ayamthanda futhi ayamvikela kanti usukela umuntu engayena uhambe enyangeni inyanga ifika ikutshela ithi hayi inyanga yeshumi ekuthakathile ngubani okuthakathile ngingakwazi lokho mina ngilalele embedeni noma ngisemazweni uhambe wena ufika uthi uyacupha ucupha umuntu ongenzanga lutho onganacala wamsukela wabiza igama lakhe edulwini walibiza ehlane noma wenza kuyingozi ukucupha ungalazi iqiniso into engingaqaphelisa ngayo kuhlukene ukucupha umuntu olimala engozini yemoto naye futhi kukabili kungenzeka ukuthi ubizo likaNkuluNkulu kade sembizile ukuthi cha siyamqoqa wena uqamba manguthi lento iphuma emndenini ubulawe emndenini nihambe niyocupha umuntu onganacala lishaya idlozi libuye lizodla isicupha siyingozi bakwethu la esidulwini uyahamba umuntu yobiza igama lomuntu umuntu ongathakathi umsukela uthi uyathakatha ulibiza igama lakho ubhizi uyagadlana naye uhluleke ukulungisa inkinga zakho noma ezamathongwa noma inkinga zedalwa zakini noma ezako mama noma ezako baba ubhizi usukela abantu bafowethu ngifuna ukunikhuza into yokucupha iba ne-evidence ube sure kulo muntu omcuphayo uyena kunabantu ababizwa ngabathakathi namhlanje abasukela baqanjelwa amanga kwathiwa bayathakatha ekubeni bangathakathi umakhelwane ethi uyathakatha usibani noma engalanda inyanga izofika ibiza igama lalomuntu engashoni ihambe inyanga ehambe komunye umuntu ebullet yengibona umakhelwane wakho uyathakatha umakhelwane wakho unemfene unanani lapha kathakathi lapho umuntu usuke elalele kwakhe ephumelele njena uyathandazela uyavuka isebenzele evuka emsebenzini ebuye lalela ingane zakhe ziyasebenza kahle ubhizi umbiza ngamthakatho yasukela aniboke nisukumela inkinga zenu ningasukela abantu ngoba nithola nilimala endaweni zokucupha nibeke nicupha abantu angeke bangenza hey hloniphi idlozi lomuntu leyinkinga mhloniphi umuntu othandazayo ungamsukeli uNkulunkulu akakuphendula namhla kodwa ninesikhatha zokuphendula ngazo inyanga akeziyeke ukuqambela abantu akeziyeke ukuqhatha imndeni akeziyeke ukubulalisa abantu nje umuntu nje ngoba kade eyocupha nje wafika washona mhlube watshelwa inyanga yahamba inyanga yamnikeza into errong wabiza amagama abantu abangahlangani nalento ayenzayo wabiza abantu abanamadlozi strong abantu abathanda zoshemba abathanda zobani lafike lalo idlozi lakhe lathi wenzani yekelani ukuye enyangeni nifike ningcolise ngisho nomzimba yenu ningcolise ngisho nenhlanhla zenu nileke nisukela abantu engabe niyavuka nisebenze niyekele ukuba nemqondo evilaphayo vulana amabhizinisi nidayise noma itaxi suite noma ningayodayisa ikipe edrobheni uyekela ukuvilapha unibhizi ninukana nabantu engabe niyazo lungisani imisamo nigeze nini lento kwakuthiwa ukuthakatha iyona eqeda abantu imiqondo bahlala phansi bengafuni ukusebenza ngoba befuna ukuthi beyonuka abantu beleke benuka abantu vukani nisebenze nithandaze nicela uNkulunkulu isikhathi somuntu siyafika sempumelelo ngoba lento yokuthi nihambe ninukana nabantu akuyukunisiza ngoba niyithola nilima esidulu kekhona umuntu ohamba eyobiza idlozi la kuphethu bathi angihambe ngiyophahla ngibiza amadlozi akithi esidulwini into eqinile into engene ebondeni iphume ngale iwesendlu uthi uphahla amadlozi wena la nizolimala shole